Ini mahal. Ini keras banget. Oke brothers, assalamualaikum dan selamat pagi. Nah, pagi ini kita mau repair dan bakar ikan brother. Teman-teman lagi ke kota mempersiapkan sesuatu. Dan ini camp kita di Malino. Someone know where to go when she was with no aim. I've traveled, learned, I've loved and I've lost, yet still I am the same. I passed an empty chapel, I was far from the warm glow inside. I don't believe in any religion, but the emptiness made me cry. If I could just get some inspiration and enter through my transformation, then every little thing in my life would be so beautiful and I'd be satisfied. No one should Galax Monster brother. Kita mau ganti dulu businya supaya kita enak pakai sebentar. just afloat with no answer why. I'm too new to live what isn't true. I pass this way 1,000 times, but I'm never ever sad, just you. I know there's something out there for me, baby, and I know my time is here. If I could just get some inspiration and enter through my transformation, then every little thing in my life. Ini kita repair masing-masing motor brother. Karena mau lanjut perjalanan. Dilawa lewat aspal. Atau Jalan masa aspal. ya. Pokoknya hancurkan tanda. I know there's something out there for me, baby, and I know my time is dear. I pass this way 1,000 times. Lewat aspal atau lewat jalur? Just here. Kita punya pompa. Ya lewat mana Kino? Oh, tetap jalur dong. Masa lewat aspal. Weh, shit, mantap. Kamu sikit ya lewat mana? Kayaknya aspal. Masih jadi segitu orang itu kan belum ada gitu di kamar. Masih di atas. Brother. Lewat aspal? Oh jangan. Kalau mau lewat aspal pakai motor metik saja. Oke, siap. Motor lain mau di jalur. Weh, Vicky mau lari. Ini sarapan nih. Masuk jalur atau tidak? Bilang memang nih. Ada master. Masuk jalur atau tidak? Masuklah. Bagaimana tuh, Ustaz? Masuk itu, Nah, masuk. dia mau kawal, kasiap. Masalahnya telepon meraih mau lari bedeng. Tidak. Sebalai-balai itu Pak Rahim. Toh, udah ada seninya. Ih, kan nikmat. Kalau capek berhenti. Rusak motor. Berhenti. Bagaimana bro, sehat? Set. Bagaimana ya, lanjut perjalanan? Lanjut. Masih kuat? Masih kuat. Lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang itu hari kedua brother. Today's adventure crosser Makassar. Ricky mantap. Siap lihat tutup. Ada mobil yang strip lagi dari ini kah? Jangan pena. Ini misterius kalau di Makasih banyak lihat tutup. ada juga orang di atas. Ada. Jangan pena tutup. Waalaikum. Hati Ki.
kamera Om Joget. Om Joget. Om Joget. Kamera mana? HP. Hah? Bentar. Ya. Elektro airnya ini. Kasih naik motor. Dorong om, Joget. Lepas tu Pak. Lampunya satu. Kita motor tadi lawan naik ke atas dulu. Ada ini masih ada. Satu, dua, tiga.
Sini bahaya. Sini keras sini. Ya guys. Om, kasih banyak nih.